siksika uapu iti bileg mi panakaawat kinakapsut mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo apo di panagbiag mi di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin agapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag intay biruken anyaman arigat intay parmeken wen nga agpaisu ti Dios tulaeng kireg ken namnama dinto aglemeng di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin agapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inay ayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka apo balinen nakam tapnon ti ayat mo di may paidam di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin agapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan imay kaapo ket nagrigat ka agpaay ti amin amin aparswa panakaadipen amin akita inted mo't ilim di waya-waya di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin agapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin agap
puan rigat kenam ay Diyos pagkamangan